Iya ko nadapi waktu sampajang na melolo mas sampajang atan na po Allah Ta'ala umat na nabitaro nalay po Allah Ta'ala yatu tawe dosana napatadang idua onrong oko salengkana si bawa oko uluna iya ko roko isi bawa ko suji oko ilalan na sampajang enasan nabita tak den na iya rodosana oko salengkana si boko uluna pada daunge poli ditakena ajue. Yana tu ampai na rekotame waktu sampajange risesena tahu to lima sampajange mata na papena dina samanang kababanna tapi yana pura mas sampajang ina maringang ihanasat di papena dina itu hikmah sholat iya tona ro pas sabarang aja na to masih jalada tokon na rekotoroko si bawa aja to ni dilla koto suju supaya ia rodo saya mak dakeo ko salengkai makanya tak dendak nanapa tokong